Osman atacha Osman Kylian Mbappe umupira utera hejuru y'izamu Osman Dembele uri muratanga pasi nyinshi cyane muri uyu mukino. Osman Dembele wa Barca niwe waje n'ubundi hano meze neza cyane, muhungu meze neza cyane kabisa muri iyi minsi. Osman Dembele Osman kabisa tanga pasi neza cyane, baratangira bundi bushya abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Denmark. Rasmus Christensen tera umupira muremure cyane, shakisha Andreas ariko umupira bawukuraho bawusubiza kwa Rasmus tanga pasi neza cyane mu kibuga hagati, ariko Dayot Upamecano n'ubu none atuvugana yicaye hasi ararambarara nka wa mwana w'ingayi yabaga mu gitabo cyo mu wa gatanu cy'ikinyarwanda rwose, iminwa neza nuko Dayot Upamecano yicaye ni wa mwana w'ingayi. Minota ni 40, iminota irahise ariko inshundura zo ziracyafite umutekano wuzuye, ntawe urazibabaza, biracyari ubusa ku mpande zombi. Inshundura rwose zigifite ubushongore n'ubukaka bwazo. Olivier Giroud kina neza cyane, shakisha Kylian Mbappe, umupira wabakuraho. Attention Lotin biganiro Mbappe, attention Mbappe ariko umupira agerageje guhindukira, umupira uramurengana, urasubizwa mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Tanga pasi yihuta cyane, shakisha Andreas Christensen tanga pasi yihuta cyane. Attention kwa Victor Nelson tanga pasi neza cyane kwa Christensen, tanga pasi yihuta cyane kwa Joachim Andersen na Christensen tanga pasi yihuta cyane, shakisha Victor Nelson. Bamaze kwambukiranya umurongo w'abanyamikibuga kabiri n'ikipe y'igihugu ya Denmark yihuta cyane, tera centre yambukiranya ikibuga kwa Rasmus shakisha Jasper Lindstrom. Attention Jasper ariko umupira bawumukuraho, wageze kwa Antoine Griezmann tanga pasi yihuta cyane kwa Aurelien Chouameni. Tanga pasi kwa Gilles Koundé. Attention Gilles Koundé ariko araryama umupira, Nelson Victor ukuraho ahita anavunika. Ikarita y'umuhondo kuri Gilles Koundé, utabyumva ati nta kintu mugize usibye ko aje agasitara ku mugeri wanje. Brothers and sisters, welcome. Gilles Koundé karita y'umuhondo. Terekamo ahubwo twongere twibutse abantu ukuntu twabinjije mu gikombe cy'isi batazabyibagirwa. Iriya miriro kireho kamwe bari kukogosha se irangire gutyo, kireho uri muri salo ahubwo urambikaho icyarabu cya ante. kanze ngutere ariko amaganiza ko ashaka kubyibagirwa. Abantu mwarabyibagiye ibiro twamennye, anashaka kubyibagirwa, bazabyibagirwa ibyo bintu. Kanze nkumvishe hano naho uzane cya Espanyol, hari ni igipolite, hari ni Espanyol cya back to back se wamubonye back to back, mambo ya back to back akubwira ati gute utabyumva byifashe bite. Atari bwo gute mama utabyumva tuzana umwana kajya cyane abafite utuntu tw'udutabo n'udukaramu twinshi, atizana umwana tube dusesengura. Zana ya soko nyoso shaya wa mukobwa cyane. Aya back to back ariko utayo yamumejeje nabi rwose, cyane kabisa. N'ibiti byatangaga amazi ngo yabimazeyo noneho muri iki gikombe cy'isi. Ari nako hano ikipe y'igihugu y'Abafaransa ikomeje gusiragoringa, shaka igitego kabisa. Attention Hojbjerg tanga pasi yihuta cyane, baramusubiza, size umupira inyuma neza cyane kwa Christensen, umupira wakomeje neza cyane kwa Andersen Joachim, tanga pasi neza cyane kwa Christensen. Rasmus tanga pasi neza cyane kwa Joachim. Attention ariko umupira muremure yakoresheje ashaka Joachim mugenzi we Mael, umupira uragenda urarenga, nuwo gusubizwa mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Bibasiwe cyane byo ku rwego rw'ejuru muri Nations League, batsinzwe byo ku rwego rw'ejuru n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Arere turu
abantu baribaza n'ibiri buze kongera kubasubira. Attention, Christensen. Attention ni Eriksen. Attention Eriksen, kotera agashoti gatoya cyane kagenderaga hasi kanagiye kure y'izamu byo ku rwego rw'ejuru. Eriksen Christian, Abafaransa bazunguza amabendera ati champion du monde. Batwongera iminota itatu y'inyongera kuko 45 yamaze kuzura, ariko ibyo batwongera byose n'iminota yose itambutse inshundura niziranyeganyega na rimwe. Loris terumpira muremure yawukuyeho neza cyane Holzbeck na Damsgaard ikina neza cyane na Andreas Chouameni na mukuru w'umupira yawushyize kwa Rafael Varane na Griezmann. Tanga pasi yote cyane kwa Theo Hernandez tanga pasi yote cyane kwa Kylian Mbappe suzumpira nyuma neza cyane kwa Chouameni Olelie. Attention na Rabiot, Mbappe. Attention Kylian Mbappe. Attention, ariko atera umupira nabi cyane, uragenda urenga urasubizwa mu kibuga n'ikipe y'igihugu Denmark kabisa. Umunota umwe umaze gutambuka, hasigaye iminota 2 kugira ngo tube dushoje iki gice cya mbere. Biracyari ubusa ku busa hagati ya Andreas ndetse na Olivier Giroud, abataka bose bashakira ibitego y'amakipe. Nta numwe wari wabonera igitego ikipe ye. Rafael Varane ati muhagarare neza, ni nayo match ya mbere akinye iki gikombe cy'isi. Umukino wa mbere utoze yari yahisemo gukoresha Ibrahima Konate ndetse na Dayot Upamecano, no kuri kabiri munsi babihinduye ni Jules Koundé aho kuba Benjamin Pavard. Attention Victor tanga pasi yote cyane. Attention kwa Joachim ariko umupira uridundura agenda uramurenga, urasubizwa mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Iminota 2 ubona iratambutse, asigaye umunota 1 kugira ngo dusoze iki gice cya mbere. Griezmann jugunye igipira kirekire kwa Theo Hernandez. Theo umupira nabi cyane. Attention Damsgaard umupira arawukuraho, ariko Rabiot agapira itakazana neza cyane. Rabiot, Griezmann tanga pasi yote cyane kwa Theo Hernandez tanga pasi yote cyane kwa Kylian Mbappe. Attention Mbappe, shot umutwe Olivier Giroud umupira ukura mu izamu. Attention, reka Abafaransa bongera kurekipera, ariko umupira witwa mukuru neza cyane. Antoine Griezmann agerageje kongera kuwukina, urarenga urasubizwa mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Mu kanya gato Kylian Mbappe ashyize umupira mu izamu, Olivier Giroud ari kuwuhunga, aragenda ahura nawo awukura mu izamu. Griezmann, igice cya mbere kirangira ku mukino uri guhuza ikipe y'igihugu ya Denmark n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ibitego ni 0-0.